Ben lim ka Real Madrid ya ka Benfica datang sikol haka jinglikai haka playoff ka Champion League. Kadba ka PSG klub limno ya ka Monaco dalaila arkol. Ka Galatasaray klub limno ya ka Juventus da San la arkol. Bat ka Dortmund klub limno ya ka Atalanta da aharan not gol. Wadla ka Real Madrid kadai ka jinglikai syabar nalaying ne ka mit persya ka Benfica. Hendrik layo bat perlimno eka Benfica datang sikol haka baya kan eka sikol ru layo ban tepno da Vinicius Junior haka menit pasan pau ya kepala asis da Kylian Mbappe kumta ke jingkermen kedang don ya ke Real Madrid haka jilekai haka second leg kepada artat ke jilekai halaying namar wat haka ba meneh kemit ke jilekai ke syabar nalaying kala job ya ke Benfica wala ka job datang sikol ru Kermen bahaka jilikai halayin ka Real Madrid kandang la pan peteng ya ke jingjo persya ya ke Benfica. Haka baka jilikai ka second leg kande ke arep hundu terik mentau penek Februari haka por sibjisteng menstep. Wata day Vinicius Junior ublayo ban tap goal na ka peta ke Real Madrid. Henry haka ne ke jilikai ne kamit hadu si menit ke jilikai ke sangeno hadin ba urang nilai jungka Benfica ulah kot biang ya Vinicius Junior dau ta usiri bat hadin ke jingkot jong Gianluca Prestiani ya Vinicius Junior da usiri Vinicius Junior ulah sange benilai 10 menit hak ba ulah ujoru ya kene ke jingkot jong Gianluca Shaw referee hak ba referee ulah pentengan ya Vinicius Junior bat kene ke jing syakot ya Vinicius Junior da usri kelajar bunsin hak jinglikai hak football kum taru hadin ba Vinicius Junior ulah sangeno ban jelekai bat hadu ba kejelekai ka sangeno 10 menit hadu ba referee ulah pentengeno na kem ta Vinicius Junior hak ba ulah peteng biang ban jelekai titungen sepej hak ne jelekai ke banwan hak second leg hak arp hondu trik mata apnai Februari hak pos cibisteng menstep lah to ke Benfica kadang lan ban kli ya kan ke sikol kepala tap da ke Real Madrid ne kamit kad ba ke Real Madrid kadon de ke jingkermen hak jilekai halaying banang peteng tap gol su persya ke Benfica kublesibun